Tariki 14 ukwezi kwa 2025 umutwe wa 23 umwe mu yigize ihuriro AFC watangaje ko wafashe ikibuga cy'indege cya Kavumu muri Kivu y'Amajyepfo. Andi makuru aravuga ko umujyi wa Bukavu uri inyuma yanjye, umujyi uturanye na Rusizi, haciyemo umugezi wa Rusizi, ndetse ku rundi ruhande ikiyaga cya Kivu nawo waba wafashwe. Ubu ngubu muri aya masaha ndimo numva amasasu, uragira gutyo ukumva isasu mu gace kamwe, ukumva isasu mu kandi gace, ariko na amasasu y'imbunda nto. Hari byinshi byo kwibaza ku bijyanye n'umutekano muri aha gace. Ndi kumwe na Meki Kayiranga, ni umunyamakuru wakomeje gukurikirana ibijyanye n'intambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo. Meki Kayiranga, nihuse twabonye 23 ifata Goma tariki 27, byakurikiwe n'ibihe bigoye cyane, amasasu avuza ubuhuha ndetse ahungabanya n'umutekano ku ruhande rw'u Rwanda. Aha i Bukavu uratekereza ko ho biza kugenda bite? Yes, icyo natekereza wenda nkurikije ibyo twabonye Goma, ubwo ni Goma na Gisenyi, ntabwo ntekereza ko bishobora kuba nk'ibyo twabonye hano muri Bukavu. Ndabizi ko Bukavu naho bano bantu bo muri coalition barimo FRDC, abarundi, bazarendo n'abandi hari ahantu bashinze imbunda zo kurasa mu Rwanda. Ni nako byari bimeze kandi mu mujyi wa Goma, ariko byaje kurangira kuko bazikoresheje barasa mu Rwanda. Ariko nkurikije situation iri mu mujyi wa Bukavu ubu ngubu, ntago ntekereza ko biza kuba. Bishobora kuba bitunguranye, ariko sintekereza ko biri buze kuba akagabo, kuko urebye byabaye ejo bano bagabo bari kurwana muri coalition ya leta ya Kongo bahuye n'ibibazo bikomeye cyane, kuva Karehe kugera Gatana, Kabamba, kugeza bageze mu kibuga cy'indege cya Kavumu. Ikibuga cy'indege ndetse twebwe dukurikirana amakuru twari twiteze ko habamo resistance nini cyane, ariko ubona ko byarabacanze, baharwanye nk'amasaha nk'abiri bakivamo. Bose wavaga kuri airport ahitagayerekera muri Uvira na Ntuzana ukomeza kujya mu Burundi. Bamwe bageze no mu Burundi deja. Hari ibitekerezwa yuko uyu mujyi wa Bukavu uri inyuma yacu, uyu mujyi tureba nawe wawureba. Uyu mujyi wa Bukavu turimo turumvamo amasasu. Ayo masasu uratekereza ko yabaraye? So amasasu arimo kugeza ubu ngubu, umuntu urimo hano amakuru nakunkuramo nuko icyambere cyo abaturage batangiye gusahura, barimo bariba amaduka ku isoko hano muri Bukavu. Barimo bariba inkweto, imyenda, ibyo kurya, hari n'amafoto rwose nabuze mbona bisa bonyehereza. Ikindi mu mujyi nta musirikare wa FARDC urimo, nta n'uwayo makuru yataturimo. Abayobozi b'intara bari he? Umuyobozi w'intara ngira ngo hari video yanaho zigaragara, guverineri wa Sud Kivu we yahunze ejo kuva bamara gufata Kavumu. N'abandi bamwe mu bandi bayobozi bageze gutya barahunga berekera hirya ku mupaka w'u Burundi ndetse na Kongo. Muri make abantu bakomeje kwibaza batese kuki imirwano yaba ikomeza, kandi umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba n'ubukungu w'Amajyepfo baremeje ko haba gahenge, hanyuma hagahabwa amahirwe ibiganiro bya politiki. Mu bihe bitandukanye 23 yagiye ivuga ko idashishikajwe no gufata uduce runaka, ko ahubwo ibirengera abaturage mu gihe igabweho ibitero n'ingabo za leta. Meki Kayiranga, n'ubu ni kubibona? Ngiye uko mbona M23 mu gihe cya offensive, iri mu gihe cyo gufata ibice kujya imbere, cyane ko ivuga ko iri gukiza abaturage. Ni nako binagaragara kuko umujyi wa Bukavu maze iminsi abaturage batabaza twe, ndetse n'abamwe mu bari muri Bukavu bagiye badutabaza bavuga ati mwadusabiye ubufasha. So M23 yaje kwandika isaba ko igiye gutabara abaturage nkuko yabikoze umujyi wa Goma. So igihe nava ko iri muri offensive, kandi iyo offensive nishobora guhagarara kuko abaturage still baracyageze gute, baracyahoterwa. Urakoze cyane. Muri rusange u Rwanda rwakomeje kugaragaza yuko ikibazo kugira ngo gikemuke burundu ari uko cyakwigwa mu mizi yacyo, kandi hakavaho n'imbogamizi u Rwanda rugaragaza zijyanye na FDLR ndetse na leta ya Kongo, ndetse yewe n'u Burundi bagaragaje ko bashaka kuvanaho ubutegetsi mu Rwanda. Ari niyo mpamvu u Rwanda rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi. Izo ngamba zarakoze i Rubavu mu gihe FDLR ndetse n'ingabo za Kongo barasaka ku Rwanda. Ubu rero n'abaturage batuye muri Rusizi bafite icyizere yuko umutekano wabo urinzwe, nubwo intambara yabigeze mu duce tubegereye ku rundi ruhande rwa Kivu y'Amajyepfo. Jean Pierre Kagabo, Televiziyo Rwanda, ku mupaka w'u Rwanda na Kongo mu bice bya Rusizi.